ассалому алайкум. дарси имрӯзаи мо дар бораи феъли будан, феъли тубӣ мебошад. Ҳамагӣ дар мактаб фаҳмидаги ҳастем ки феъли тубӣ мегӯянд фақат. Аммо ин чист? Биёед имрӯз меомӯзем. аввалан бояд мо шахсҳои ҷумла муодонем. мақсад шахс чист? Яъне ки ҷонишинҳо дар аввали ҷумла меоянд. масалан ман, ту, ӯ, вай, мо, шумо. хуб ман мешавад бо забони англисӣ I. ту, you. ӯ агар мард назар дошта боша мегӯем he. зан бошад агар вай, яъне ки ӯ she. It ба ашёе ки ҳайвон дахл дорад, масалан вай мегӯем it. мо мешавад we. шумо you. онҳо they. акнун феъли to be, яъне ки феъли будан. агар ба забони тоҷикӣ аҳамият диҳем, дар охири феълҳо меояд ҳастам, ҳастӣ, ҳаст, ҳастем, ҳастанд, яъне ки ҳамагӣ 6 то шакл мегирад дар забони тоҷикӣ. ва дар забони англисӣ бошад ҳамагӣ 3 то ҳастанд. am, is, are, яъне ки феъли to be 3 шакл дорад. ва мо бояд донем ки бо кадом шахсҳо кадомаш истифода карда мешавад. масалан барои ман ҳастам мегӯем I am, яъне ки мо бо I, яъне ки бо ман am истифода мекунем. бо he, she, it мо аз is истифода мекунем. масалан he is, she is, it is. бо we, you, they мо аз are استفاده میکنیم. خواننش are is am is are. مثال من دانشجو هستم. I am a student. تو دوستی من هستی. You are my friend. وی معلم است. He is a teacher. وی خرسند است. دختر در نظر داریم. She is happy. وی کتاب است. اشیاء در نظر داریم. It is a book. ما همسنفان هستیم. We are classmates. شما دانشجوهای خوب هستید. You are good students. آنها در پارک هستند. They are in the park. امیدوارم که درس امروز به همتون معقول شده است و در پایان ویدیو در کامنت‌ها نویسین که شما چی آموختین و جمله‌های خودتان نویسید. من حتما ببینم. هرچند درسگیریتون بیشتر شود همون کمو درسونه بیشتر میکنیم. سلامت باشین تا درس‌های دیگه. Goodbye.